And we are damn broke. Look at me. I look good, right? The neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kubera yuko twanze gukora twigize abanebwe. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kandi tuba mu mazi ahenze nta kazi tugira. Urumva kubera ko tutakorera 60 cyangwa 70 twigize amasireyi, abasore twigize abanyataba, abandi n'abajura. Urumva abandi n'abapfubuzi. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kubera ko twanze gukura amaboko mu mifuka ngo tunihangire imirimo. Guys, good evening. Nanjye nje kunga muri uryo wa mukobwa wavuze ngo urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kubera yuko twanze gukora twigize abanebwe. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kandi tuba mu mazi ahenze nta kazi tugira. Urumva kubera ko tutakorera 60 cyangwa 70 twigize amasireyi, abasore twigize abanyataba, abandi n'abajura. Urumva abandi n'abapfubuzi. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kubera ko twanze gukura amaboko mu mifuka ngo tunihangire imirimo. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kandi tuvuga neza Icyongereza. Urumva ariko ntabwo twajya kuba seriveri mu ma restaurant kubera ko dukeneye ibirenze. I Kigali niho hari abakobwa bakodesha inzu z'ibihumbi 100 kandi nta kazi bagira. I Kigali abo bavuga ko bakennye nibo batunze amafone ahenze kandi nta kazi bagira. Hanyuma amafaranga twishyura amazu uko tudakora tuyakura he? Izo fone zihenze dukoresha tuzikura he? Turakennye kuko twigize abanebwe, ntidushaka kwihangira imirimo, dushaka ngo leta iduhe amafaranga y'ubuntu. Dushaka ngo leta iduhe amafaranga y'ubuntu. Urumva dushaka ngo leta dufate dutereke mu biro cyangwa baduhe ibiceri baduhe ibishoro tugiye gukora. Urumva ntidushaka kwemera ukuri yuko duhera hasi kugira ngo tuzamuke. Urumva ntago umukobwa mwiza usa nkanjye yakorera 60,000 kandi afite umugabo uri umuhonga 100,000. Ntago umukobwa mwiza usa nkanjye yakorera 80,000. Kandi afite umuntu uri bumugurira iPhone 15. Niyo mpamvu urubyiruko rw'u Rwanda dukennye. Abahungu bo mu Rwanda bigize abapfubuzi aho kugira ngo byibuze udafite akazi ajye no gukora ikiyede abone bitatu. N'abasongarere basutse ibituta abandi barapoketa bariyumva basohokera mu mantu uzagiye akomeye ngo bare ko bahakura ibyana byo mu bakire babiterete bijye bibishyurira rent. Ni mu byemere ko muri abanebwe mwijya kuvuga ngo leta ngigira ukuntu ya dressing ibintu. Turakennye kubera ko twanze gukora. Turakennye kuko turi like uburo bwinshi ariko butagize umusururu. Niyo mpamvu dukennye. Urumva umuntu wese uzajya ajya kuvuga ngo arakennye ajya byibuze yibaza ngo yahize amafaranga, yahize utuzi bingana iki. Turakennye nidushaka gukora bro, ntago dushaka gukora. Dushaka kurya tutavunitse. Ntago dushaka kumva yuko umuntu ahera ku mushahara w'40,000 akazagera ku mushahara w'100,000. Ntago dushaka kumva yuko akazi keza gahesha prita akazi kabi kaguhesha keza. Ntago dushaka kubyumva. Ntago dushaka kubyumva. Ntago dushaka gukora utuzi duto kugira ngo tuzamuke. Ntago dushaka kubyumva. Nibwo bukene twe dufite. Ntihagire n'umuntu twita inyangarwanda kuko nje sinshyigikiye n'abavuze ko mwana w'umukobwa ari inyangarwanda. Ntago turi inyangarwanda ariko ukuri guhari nuko turi abasongarere twanze gukora. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye kuri level tutanakora capati ngo tujye kuzicuruza ku muhanda kugira ngo bataducishamo ijisho. Ntago twazikora. Niyo mpamvu dukennye. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye ko ntabwo twajya kwaka akazi ko kujya twirwa dushaka abakiriya mu marangi ngo duhembwe hagende kuri pourcentage y'abakiriya twazanye. Twakora gute? Umukobwa mwiza bafite ikigabo kiri bumwishyurira inzu, umusore mwiza bafite umugore ari bupfubura akamwishyurira inzu. Twigize abasongarere, twigize intakoreka, ntidukora, turabanebwe. So
Mw'abantu mwe rero mutavuga rumwe n'ubutegetsi mufata wenda video zacu mukazikoresha mu bindi bintu niyanjye mwipostinge mwibutsa abantu ko urubyiruko rw'u Rwanda ari abanebwe, turabanebwe, ntidushaka gukora. Benshi muri twe twarize ariko ntidushaka gutekereza yuko abantu bose batazamuka bakoze ibyo bize. Turabanebwe, turabanebwe, ntidushaka gukora. Wanasanga ari amata ndi kunywa arubona yakuye. Mu Rwanda honyine niho hasigaye uburaya mu bana bato. Ni mu Rwanda gusa. Mu Rwanda honyine niho wasanga sida mu rubyiruko. Ni mu Rwanda gusa. Mu Rwanda honyine niho wasanga abasinzi banywa inzoga nyinshi ari urubyiruko. Ni mu Rwanda gusa. Twigize abasinzi, abandi twigize indaya, abandi twaba abapfubuzi, ntitwakora ikiyede, ntitwaseriva muri restaurant, ntitwakora mu marange, ntitwakora mu makantine y'amata, kuko tuba twumva turi kuri level zo kwambara wigize ibihumbi ijana. That is why we are broke. That is why we are broke. Koko iyo aba sponsors bacu barakaye niyo mpamvu dushobora kwisanga dufite tuwasa kuri mobile money. That is why we are broke. Dutunze phone zihenze twakuye he kandi dukennye, tuba mu nzu z'ibihumbi ijana tuzishyura iki kandi dukennye. Abakobwa twareze inzara, abasore bahora muri gym ngo bakore figa. Mu Rwanda niho honyine hari urubyiruko rw'urunebwe. Singira mutaza ndakubwira ati niyo leta amafaranga yayaduha ariko twayarya twahita tujya kuguramo ubufone. Keretse niduterura ikajya kudutereka mu biro, izabona ibiro bidukwiriye. Niyo mpamvu dukennye, nitukabeshye tunywa ibiyobyabwenge byaratwishe. Ni mu rubyiruko gusa ubisanga. Ubusambanyi kabombo karundura ni mu rubyiruko gusa. Abazi kuroga ni urubyiruko, abarwaye sida ni urubyiruko. Twanze gukora, twigize abanebwe, cause for real ntabwo wajya gusaba akazi ku maresitora agiye atandukanye kabiri gatatu ngo uzabone n'abaguha akazi ka 20, ntabwo wahabura. Ahubwo ikibazo kiri ngo twe turafatika. Ntabwo dufatika. Ntabwo dufatika. Twanze gukora. Mu Rwanda naho nyine utabona umukobwa uri kuzunguza amagi, ahita yitwa indushyi. Yazunguza amagi atafite umupuri. Mu Rwanda naho nyine usanga abasore bafite intege ariko baryama mu mazu y'iwabo cyangwa bakirya kwa ba nyina kubera ko batajya gukora ikiyede. Harahandi mwabisanga ari mu Rwanda gusa. I Bugande abana babo nibagira imyaka 18 azi guteka igikomando na capati yinjiza amafaranga ye. Amanvu dukennye. Rata turabanebwe. Aya mafaranga leta izaduha tuzayarya kugira ngo leta ibyemere niyadukaraga ibirebe. Niyadukaraga izo business tuzitangire beko tuzidahomba kuko turabanebwe, turabasongarere, dukunda kuryoshya amapurapu hasi hejuru turara tugenda. Hari abandi bantu barara bagenda batari urubyiruko. Turabanebwe. Ntabwo dukennye kubw'indi mpamvu turabanebwe. Nivugiraga ciao do akagashyushyu sinzi niho nagakuye.